Na gornjoj kupoli hrama vidi se lik Isusa Hrista. Ispod njega u krug Bogorodica, arhangeli Gavrilo i Mihajlo i okolo svud oko njih apostoli. A ispod njih na prstenu isto slike sa likovima apostola. Ana, znači od dolu krug. A na ćoškovima slike evanđelista. Znači, ovdje je sveti evanđelist Marko, onda gore se vidi slike apostola, na drugom kraju sveti apostol i evanđelist Matej, na trećem kraju sveti apostol i evanđelist Jovan, na četvrtom sveti apostol i evanđelist Luka.